ci pe kop redio baradan redio do ay pe kop la yen station okay chik me Uganda wajani la member me parliament kainen ko no roñ o mer ke tim by election ini kono kumbidi ni wan wangeni warwenyo o megi wa Oulanya Jacob Mauno en tie speaker me parliament me Uganda kumbidi dong by election tiga time e Omoro kama wan chal Lakwed TV kachel gi andi ben watiga neno ni umir walugo ko by election en matiga time ni enini kono wamete wanen what eno be warning joma gitika taleni gitiki loka ngopi luak mamegi chidong rwata mamega inian matini tie kila chuan chel makilwonye ni Simon Toolit Akecha ma en obitete wa maduong maluke kiloko mwot mamega ma eno chako mechero do la member me parliament Lakwed TV kijo matika nan Lakwed TV chao man an la wo chao abor kita kia pia riau ya bichel Jomadoro ye Uganda me luongi electoral commission gino tiro mia karta gino chomo tong chiani anda tie dana ma ye ni chak wot ka bitu kui ma chak wot bi chak tik barja ni do para bichel digini wo bichero kaneno kita program mer ki wot kere about electoral commission ma pen kana tie udek no candidate chen mer beti chap county o kane mu kane beti chap county pen mer po warwate ti amiro harmonizing schedule mamego ya diri be chaka changwen donc lok mo moro an ya yom mi dugu kachu mi beru memo parliament mo moro kita bunungi ke mabe ana beru memo me parliament mo moro ni chake ma ale bari ka bichel no ya para chel ungi ko ticha mabe dueng ki be ungi ye ma woro kere ye wane la ta Jacob Oulanya ma ale rio ka para chel ma lok wano o wai kot ma pil ato ungi kita kot mi gana worke ima ale bari ka para bichel do ber marat loy duju ma la tare ki waja ne loyo be pengi wan pongi wel queen kartaj me mio magilone certificate mi lo be pegi mi no wan no chok gi waja wa chok ni wotem che record unu niang mabe ne koti no be po wor mabe an be ki magao kar makoti ka wot wero ke waja lo ya an pa ke lo evident mo romo te mono gen mo kar ana mertito ni an madugu ni adu ka choko gang petit lok magi ma chel anu no pela chum unu winyo nya no pare e jomano nyuru mirigi ka chum eto nya ka to dong la chen petit lok magi ma chel ada part me ana em gen jumokate mano merle ka da tawre una nene kin gi joma bejetiye magen rom li ka tiena tawre sa da ne pe an kada ko ra rijol pe jan ka winyu keto bakata kere sa da an ki nana no nane ti jari o mo teki ano giramo kati me le ka tiena taw en ye engineer olal bon e bir na mario ko da taw mo chung chalo independent makane NRM uno biru part mabe ma democracy tie uno kada ma shelo to na mario le ben ulalo biru na mario ko la to dok ben tie NRM nyuto en ti part madan be maro ge la tele madan be maro en wangi beneti chung en koy win ka tiek wa tiek ngara shel man ro le kala tare ena ye bena chela be la tia du Oulanya mangi program mala de la taro we yo ma no mertimo ben en ngi we ngani choyo ki luon personal assistant private personal assistant la to
ma jome mena to ti ngwen en ngeyo en ba nyuru chunye ne mera chung engineer ba nyuru chunye ne en mera chung an ki na tam ne ka gen ko do cher wakitora i be cher yer ki ken ge era ye ge romongo kwa nyu bendera pa NRM eto la chendo wa wini ki mi bendera ki la tena titiri abe na yang kwa be po be wa klat monita kitela ki mi ata wan jo mor mi wa den chan chu we ada an kar ma da no ago be simbor achela ma go simbor engineer da wan do ye wen wan jo ma no ma nyur mir tunwane donc on chwa katene sia da jo moro an chunya chwe ngo mutime ma le bari ka par biche ma la tore kwa le kuiu dore ku bidi da kimeti la tena yake meteke sia tamne tela peke yobu kin mono tela peke le ma en peking dom nyo rori ma ka ror to sila tena ile ni sia le un jo moro o bolgi kui yera pen un ngi kata anati kede ma mu karangech ma beri parliament ma wonu kuna titu ki kor program mu karangech donc aner matur wero ana a copé a kati michu wera a chat ba tiek do ko na ma en la tare yoy kom ki yeni per program mu dong yo no dong o no tika no bere mu tiek ko yo moro ido be man fut pe agorne e chero ka char men wa en program mi gimono dongi ana ne kar mu karangech no bander ma mi gino na kono pat ke en ma wan watika ne na kumbiri enini ngoma inrom wachwa ma gwak we kono wan yang gen mu me ala en tie ya be an kitna na wuju ke karma na aburo tamo no ludiro mu kane madam a penyu gini anba ye le ki chete ye wotu la ye ki le ga kane ya pe yom unu nene ni ka ana dokba jumu ka wa da chere chek gan sirung an ma bere la politician ma chon angi kita parliament ki ti ye kere kai chere parliament yi opposition i mi re chete i parti ma eniti atok de ki parliament ma ki lo ni leader party of opposition so karma ngi yo ano ni NUP National Unity Platform, People Power. And it could be the game to talk to the parliament. Anyway, our leadership, leader of opposition, the Kwanyo Kishing, a whole bit of chan, could be the Tiwa, Bottom Puga, Manati NUP. Then, Munushik me parliament. And again, I take a member me parliament, my polo, the opposition. Then, Arangil, would you more book again, comma? Kakuna ana chere ite pat me FDC a chere ngama ginu mo ma toka kilu peke ka chere te DP a chere ngama no gina ram ke le boto pe eto ka chere te NUP ana be chere NUP mia ti ko keto ge mia ber committee pe na ti ki ngi mo ngunu ngi be ma be lokum lim ki rom mia ber won kom ngi te buk lo li pak ka ke mia tell be won come no a pura de ba ko boto ba o boto ni an parliament mi yo mutaka parliament pirama en mutaka man me poko MP million mi ario don anda chibu be me gan ko nyo mo mi ro ena na don chamo eto don an mo ma miro anda pek i mutaka cha anda tia bia pirima gene mo me ambulance comme abbe alen donc tie me ko jo moro yes so combien alen ma donc tie ni pekma donc do yoto kada kwanyen ma no mi ra pek i no ta na cha pe no donc para me mi am ta ka wa ma na wen pe na no da ti won kom me comité pa NUP wa ka abidak kenya manak ingeo
Kange ka gwakonyo budget mo no tie polkar mano yeni ramu chwale ne gwako constituency mamigi onyo gwak ma yin ramu chwale ne bor aduol mamigi mano ka inen yin gwako ti i atie piane wakubiri ndong kira nyang kere yeko ni ichere no piane kuno ene kama atie kome fudong kubiri ni kai lok me opposition chi budget mano gwako ni ini bino no en ki i atie ni kuno makere ka cha gwako ini doko won kom me budget gwako committee ngogi enoni ubinonga ni man maki du botu ka enoni budget rotie mane aduju kimi ki member bu parliament wen chalo me bino ka dok kami report bot constituency pa chela budget no tipe member parliament wen no pe konyi ki wote ken ko pian mo ma cha project no tie an bena cho project ana mira wate bena ki jo mor be gengeyoni I parliament mo kare ma borne ma ana ber yeni ana ya ber MP mina ma chel mekelu ambiale na Uganda ki budget manok luoni constituent development fund lo be winya kar mo ne no kon ki scrubbing onyo ke kwanyo kirlung yo kwanyo wano tiki dirne pen wana ye no ti committee mi choyu gyango ma parliament ram dongo ki constituency da shira she tika te me Kenya maki mi chene in mi do he dongo pero mo kan ti ma district pero tione ci dero ene pe ko ni chwara dana e lo ma cham chana ma gwani ko ni ci bale ka mo ko wow tiki dirne no ka implementation no yo balle sino balle eta ka wan mo tiki der mi lim ma wa ngi kira lim yer kitike angi ni kuna titu lokum kit mi gwako cham sana kita bitike mi gwako lim palwa pen an mono gina kwana ko beta ti ngat me lon sina consultant lokum lim lokum business lokum muchoro Uganda be total man for watema ya tema watika bien kom lokki come kon nerwa tieni mir ko wanyang ngo ki come ma mi la dit Toolit Simon Akecha en udugi ba